Chiaragire Chinsa Isato chiabono botuko mwancho muligire begataseni Ndizi TV ande onsi asogene tokoboko bwati merobiri itukurubwaga kiete ngo kwarigania sentunda ende unyale kobago ko yabwati nganyale kobaga bwate kakura chingongo agati yabo omuraibwense Daktari William Ruto gotarera anene county ya Kisii omuyega bwa masabu unyara kobago kolekana asegeti Kenya Ntrago Stadium imeye constituency ya Nyalibali Church ngati ya anda mange tokene tokoba etoko kwariganeria obotuko bwarero ekanyo kobago gweseme na kwemanya nganyarire kobaga gwate kangwira nande asege kagetari gatambe rintu nyara kobato komanya mange Omwancho murigereria Amayia boigo na boko ya bwati gwetera senchere ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera sensema ya YouTube Ndizi TV News ritera ngoro kwa Josephat Amisi ekanye elindo nyarakoba wokwemanya togochaka kurwase county ya Kisii omuraibwense Daktari William Ruto litkolia lero nyarakoba gwikirana omuyega uyu nyarakoba kokolekana omuyega bwa masabo nyarakoba kokolekana segeti Kenya Ntrago Stadium ekigotoka imeye constituency ya Nyalibali Church kokwana korwa asichisemecho niko Daktari William Ruto nyarakoba koenekeria abamenyi be county inga serikali ya Kenya kwanza ni chikobe kwene kinga nyalikobe goikania echira cha magendro anene iyo nyalikobe kulira ba Kenya chinga kiche campaign no mayega nyalikobe goikirani gwana barai agati yabo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati boigo abanyalikoba ko bwatoka chinkwana chia basabanyalikoba kwenekeria abamenyi be county ya Kisii buna abarai ba kisiasa nigo bareyamo elio kweneke buna abanyalikoba bagosira amagendro ime county ya Kisii omusaki oito mangana Mildred Momanyi na nyarakoba ukirana somo yego iwa masabo segeti Kenya Ntrago Stadium ime constituency Nyalibali Church na gotoleta roboti rokobwatia Nentunde yende naende omuraibwense Dr. William Ruto aikirana ase county ya Kisii asumo yega bwa masabona gwa kambia gochiase abamenyi be county ya Kisii anene monokorwa ebunge ya Nyalibali Church ase okumwakira ekura ase omoyego yo oikiranwa na barai au korwa orogongorwa Gusii na isiko ya Gusii gati yabo omwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu Kimani Ichungwa omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati omobunge Oburabu Patrick Osero mubunge Onyalibali Masaba Daniel Manduku gati ya baraibande abange ase omoyego yo siasa tetigiri isiko ase nonyana boigo amagendro au aine kiwanga nache goikiraniwa asense meyo buna enchere ya moyo gosira abagusi wale mafundi wa soapstone wanafanya kazi nzuri sana. It is actually one of the best products that we have in Kenya. Na nashukuru gavana wetu ameenda akatafuta wale marafiki zetu mashemeji zake wamekuja na wamesema sasa wanatusaidia na processing ile tu nitasahisha kidogo. Simba, you know I'm your friend. Ile nitasahisha kidogo mawe yetu wasibebe walete ile machine ya kuja kutengeneza itengenezwe hapa Kisii. Omubunge Onyalibali Church za Heljanda nigo airalibagali abene na gusaba amagenderero au ase bunge yaye ase ogokonya abamenyi be bunge eyo bugati yabo chipara chiskuru gati yechinde chinyinge. Kuna msingi wa KMTC ambayo wewe ndio umewepo. Mheshimiwa Rais, unajua ile serikali nyingine kidogo ilifinya hapa na pale lakini ikakwama na ikazama. Lakini sisi kama wakaaji wa Nyalibali Church, Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu uturudishie huo mradi wa KMTC ili iweze kuendelea. Tunaomba Rais, tafadhali ongea na waziri tuweze kuwekewa maji, kwa sababu mimi nikiwa nina campaign niliwapatia ahadi kwamba serikali yetu tukiunda ya UDA tutahakikisha kila mtu Nyalibali Church na kaunti ya Kisii apate maji. I'm doing 7 boreholes this year. If you give me a driller, Your Excellency, it is 20 million. I'll do 14 boreholes.
engana yoko bwaterana gati ya baraibonsi nigo ya bwatainse asemono esegeto yabekwa uchase omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati amono mubunge o South Mugrango Silvana Sosoro uchegokora egasi ase obwamo. Tafadhalini hawa vijana na kinadada wachanga ambao umepata uongozi, jiheshimu, kuwa marafiki, muongoze community yetu ili tupate maendeleo na tuheshimiane, tusukume county yetu mbele. Abananta etoko saba ni chuto kolega siamo na baraiya babozi. Mena kwa dile. Tango to kolega siamo. Tango to kolega siamo. Na yo soro. Ni chuto kolega siamo takaba na kwa binyo kidogo hapa no yo wepi. Nyana boigo ni gabaraiya bo banchanga mbachiko bwaterana iliyo kwenekya buna Gusii yasukire bosyo kemagenderero. Abantu babintu abarayi bega mwezi takitimba sabe tuyatukuliga abo tuganye mpaka 2026 mu wanja president etokolegas wanchira lega barayi babintu tusikane Njerero ngo basaba sikali. Na iguru mabata batokolega siamo. Na iguru mabata ya mheshimiwa Josephat na tokolega siamo no mheshimiwa Simarati. And I accept. Ni gobono omoyegoyo onyareko bagokwera buya oyolenge bwa masaba kurugaiga asegeti Kenya ntrago asebono abange babarai banyareko bakwenekya buna amagenderero nachiko nyareko bagakorekana kurwa asenseme yiga reporter ya egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga asegeti Kenya ntrago imenya libali chache e county ya Kisii eletaliane Mildred Momanya. Ono Mildred Momanya soroboti enchirobo ikiranu asegeti kia Nyantrago Stadium gegotoka imeko si yanya chache na bara ange banyarako bakirana sombo yego ibwa masabo abarayi kurwa a account si Nyamira to as chingwa ko bwa kurwa seme yo mora ibwense Dr. William Ruto ni ganyarako ba konti aye bwa. Mimi kabisa sina shida kabisa na ndugu zangu watu wa upinzani. They are a constitutional entity, just like the way we are a constitutional government. So lazima tuheshimiane hapo. Na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo hayaendi kombo, tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. No, hiyo si vizuri. Kila kitu iko na mpango wake. There is nowhere in the constitution or the law of Kenya that says violence can be used to achieve anything. Gati ya barayi boigo mwancho muri banyarako bagwikirana somego yo no mo women rep be county ya Kisii Doris Donya Toto yonyarako bakwenekeria serikali ya Kenya kwanza isio barayi bwa William Ruto buna county ya Kisii kobwaterana monechi county chietana ine nechikobe kwenekia buna nyarako bekurwania esegio gosara omwane nyaroka nabo wigo kwenekia buna omwane nyarako nyarako bakwegendereria asobogima bwa gati yabo akwenekia buna yanyarako begosira chisemi chomwana Nyaroka. Supporting the fight of teen pregnancy, FGM, wale watoto wetu wa Nduru tafadhali, in 1 minute, where you come, please come. Hii ni kazi yangu ya mama. I have these girls I'm training. I pick girls all over the county, the 9 sub-counties, inawafunza on FGM, teen pregnancy. Your Excellency, I'm doing what you told us to do. I don't want to have much. They can just say one word. My daughters, please, come very fast. Abana baito.
Please, I'm sorry, I didn't have this in plan, but I want to show other leaders that we are not supporting FGM, we are not supporting teen pregnancy, we want to fight this vice. And I want to thank your PS, Honorable Harry Kimtai. When I told him about my programs, he's in support. Watoto wangu, ongea na rais, please, very fast. Nani ataongea? Tuguska mutwe tutigarite me county ya Kisii bono nigo abasibati wetanie chimi Isato banyatako bakomera na chinga kichamarogo litukore igoro eliyo kobekana amona kweneke buna banyale ko bakwegerania na gusira na ase chinsemo ao omuyega uyu nyatako bokoreta ane na babuatani aba basibati kuru ase county ya Kisii na ase county ya Nyamira asoli korukunga Queen Sigala nigo nyale ko bago kwenekiwa na boigo kwena no gosemeria ochia aso mwana musibati mechi county chibere na kwenekia buna banyale ko bagosira nabo igokwegerania amarokererio omosaki oito mangana Amayia Vincent Onyancha na nyala ko bagoikirana asensemeyo na gotwarigani roboti rokobwatia Chinsa chiamugaso Daras Premier Wosongo County ya Kisii. Abasubati kurworogongo rwa Gusii county ya Nyamira ne county ya Kisii niko baumera netabu koromorogoba eliko sanga sobwamo asomoje gomanye kanete buna Queen Sigala. Habarai au bakoro no women rep we county ya Kisii Doris Donyatoto omubunge omochore Irene Mayaka kurwe county ya Nyamira nabarai yabasubati kurwe county ya Kakamega omubunge West Mugrango Steve Mogaka omubunge Onyaribali Masaba Dr. Daniel Manduko na boigono omubunge Onyaribali Chache Zairi Chanda omudirector kurwa service ya First Lady Rachel Ruto ngati yabagani baikiraneta somo yegoyo Barengerere tine kine kitogo twara elderly center where they take care of abantu baitabagot. You can imagine, this is what women are thinking. I was even like, wow. Omo yegoyo ni gobwade tense Chinsa chiabutuko. Korende ekerenga gyokumera na nkereki. Rere talk about what men can do, women can do better. Imagine, can do better. Unabasubati niko batebire mbali go chigwancha gotigwa magega. Bono ekero mogo totiga isiko omongine kerabwa tebese na bakoragerie kenyoro. Omasacha gakonyore besa mwaya korageri. Nominated MP Nyamira Irene Mayaka nigo asegete tabasubati wetoma. A good society, a society area what equality. We are not saying we are competing against men. We just want to complement men. And we want to tell them we are here to support each other. Gusii Isato, both Nyamira County and Kisii County can grow to greater heights. Ezina zinyarambo yoro mwegeribo baini wa manyabanto. Niga bori abasubati wesokia soko ligebirogo byoburai na kubori abasubati gochamo. Tore abasubati koruchinkongo au chiagusi bali bamenya time ya Gusii na bali bamenya isiko ya Gusii tuwachi chamo kubora ninga nkitogo korato nyare go sema ninga basubati nkitogo korato nyare go semia bana baitu bali bakurumaega na ande nkitogo kora ntungi na basubati nyare go so as leadership positions chiritu atembre koli ya semia kemenge chiatobolire omusubati St Jude bunabande nere nigarwe tobo semi bwaye go chia saba subati bago kinabono ekeranerago keretobo semia bwana ntwe asomo yego yo Queen Sigala oyo manyet obwate semi asemi omwabo bona amasomo naro tuachire tuasomire. Leo tumekuja hapa wamama wote wa Kisii kutoka Nyamira na Kisii County kuja kuongelezana mambo ya biashara, mambo ya siasa, mambo ya uongozi, mambo ya afya zetu, especially mental health. Nimeona hapa tuko na wakubwa, tuko pia na wadogo. Ukiona tuko na mama kama St Jude pamoja na sisi, inamaanisha mambo ya
wisdom iko hapa. Nomoje go baletira mugwetani abasubati chimisa tokurwa sechi ngongo chionse ane kurwa sorongo rwagusi imiye county ya Nyamira na bwegone county ya Kisii asomoje go mono kolekana chinseme chigachi ya Dallas ujubono kubaleta abasubati amo omanya katebu na Queen Sigala aigagati yali bako somanga monenchira bakonyaro wekinia ekerenge kenega no kubwatira n'abasubati asamulekira boigo anene amangana yamagendero anene nsemo yoburai amo nebintu binde wenda bonika abasubati bono babuli kugocha amo kina kubwatira nabale aserenchera ose asenchere yamo yokunyara wekinia reporter ya Ndizi TV kuro chinseme chigachi ya Dallas Premier imeje county ya Kisii retera nenchenkuro kwa Vincent Onyancha. Biemono Vincent Onyancha soroboti orwa senchera yobo ikirano togo ikaime county Nyamira buna enchera yamoyo koeneke buna amagendro anene constituency ya West Mugrango anyarire kobaga wikirani gwa mono koeneke buna chisemi chenyarire koba chigo kiniwa nigo bono omochumba be constituency eyo Steve Mugakali tukoli garanyarite koba igakora etaro ya bene guchia ase chisukuru eliokoro to tachira chamagendro serikali yanyarate koba gekurira au kwana kurwase skuru yoboroso ya Nyamira magayo gwikira nagwo na kwena na obokonyi gwechi tairi na boigo kwene kebuno nyale koba gako veka ekere magekerero nigo Steve Mugaka boiga nyale koba kwene kelia abamenyi be constituency ya West Mugrango buna Amisi ine chikoba kwene ke ikira nilichira chamagendro aseboiga nyale koba gotebaga na chikoba kwene kebuna egeti anene skuru yoboroso ya Nyamira ya chire koba ekorosi gwa senchera yekerero ilio kwenekia buna nene biegwa abianyale koba bikoenekiwa ime ya constituency iyo ya West Mugirango. Igona iranire rero kurusio bosokwe skuru yane iye abana bagosomera maurumumu abana batagete kuriye gukinda abana bagotwerwa n'ikibese serikali egotuma goche constituency kiro mwaka kibese chintangani nanyorete kurwase national government igona tebetenga eskuru yane ya Nyamira primary school na ubakurio botongore ese sauli onye basometi umwana beiro mochumbe nonye na abantu baukoma bali bachiete kianda incherero na beiro yo mulia ase bali 10 na beiro yo muiranire guchinchia esura yeskuru yaito. Lero igona achire gosereta amabati aliko nyago to bosoku onsipi nkuruzi waro tubeka amabati amanyia ya masikani. Ebirasi ebi abana baito ba sumbukire bakogochwa igo lero tuakana nganturi kuirania esimiti enili igo tukubekera abana baito chitaili batale buna abana bagosoma skuru muchumbasa igo gegotumigwa ne skuru ya Nyamira primary igo gegotumigwa ne skuru ya Nyaiwa girls igo gegotumigwa na Nyamira boys igo gegotumigwa na MTC igo gegotumigwa ne bilabu byemepira igo goikatoligie enchera chinyombe chia chirondia chitigere korwo to igore bitie bibere bikona. Togotigana kurwase county ya Nyamira bono nigo omwaziri bobole mimitikari nturi anyaleko baga gusegeta balemi banyarako bagotumia libagalia bene serikali gende tokobe kwena no buoyo bweligo lirike linde banyarako bakwegenderia gwetera asogo simeka ebimeli ao nigo bagoli nturi atebiringa serikali anyaleko beko beke merobelio ekwena kiabuna yanyaleko bagego sire merobelio ende yonsi erengete obolemi imense ya Kenya akobatoke ya bene ligo nturi tebire boigo omutinyo gochetalike ya muniga serikali nandira chaka kolikia anene boya abantu bali barachiko bakwenyorera oborwoyo boli bweligo lirike elio kwenekia anene buna banyara ko bakwegendereria ase chisemo chiobolemi. 1st of September we are registering farmers again. Please take that opportunity. The county commissioner and the Ngawa administration is supervising this exercise because these numbers are the ones that will be able to make us plan. So what support we will be able to give you. The fertilizer subsidy that we are running currently, kama unjaandikishwa uwezi kupata fertilizer. Get registered because that's the only way you will be able to benefit from government support that we are rolling out.
Tokoska motwe ekiombekeria getenenete anene chiskuru che university buna kusa nigo kianyare kwa bage kobori kiombekeria kegende to kwabe kurwania obokurumi mese ya Kenya EACC kenyare kwa bage ocha komoroberio bogo tukachi university agati yabe university ya Nairobi elikoenekia buna obotumeki bwechi bese chikonyara kwa bachiko bwato kwa gosichi university echo bwanyare kwa ba asenchera yobo ikiranu be divided, we shall never be divided. The Secretary General and the National Treasurer have continued to enjoy illegal heavy packs, including paying themselves subsistence allowances, even when they have activities in their own workstations. We want to invite the Ethics and Anti-Corruption Agency to investigate this pilferage of union funds. Yeah? And I repeat, we want to invite the Ethics and Anti-Corruption Agency to investigate this pilferage of union funds. But we have evidence that they have been drawing allowances even when they are working in their offices. Evidence is there. That's why we are calling on EACC to come and probably tell us the sum. Toguska motweni go yanyara koba omogoko omwanene anene go chiasa bamenyi bensemo ya Mukuyuni yego toka ime county ya Trans Nzoia magiga ya serikali kubwaterana amone company elia rural electrical yanyara koba yekoeneki ya chakire omoro bilibo koena na chinguru chestima go chiase abamenyi abo gakonyara koba gakora omoyega oyo omowaziri bwobo chenu Susan Kuminja nigatebire ingatiye emerobelio a serikali ya Kenya kwanza gene tokoba gwikirania elio kwenekia buna abantu banyare kobaga wekonyaga kubako boigo nigo omorobelio rengete koena na abamenyi ase ekenyoro ekiestima na boigo kwenekia buna ebikoro binde byonsi byo boibi byanyare koba bigotigwa limalio kakubwatekana nogosirwa ko musunte oyo nyare koba goko bwatokwa kubwatekana ne chinguru anene chiomorero ekyanyare koba chigoikiwa asensemeyo ya Mukuyuni. Children have been suffering in homes doing their homework. There is no homework being done. Wanaenda shuleni, and maybe that's the reason why very few children from here excel. Because there was no power. But now there is no excuse, we have power. Uko Chepkrok walileta rural amastri ya World Bank, waliweka transformer, dada yangu huyo Rosi anajua, waliweka transformer iko na problem, ndugu yangu Rono amekuja aka-assess ili watu wetu huko pia waweze kupata stima. Togoska motwe abarai bage siasa korwe county ya Garissa kubwaterana amona bateneri bebyombe abya balimu nigo bono baburire serikali enene nyare ko bage koenekeria borokia oburendi bwabo echinga kibagenderete amone meremo yabo anene gukia Sorogongo oruorwa North Eastern bakora wana omugavana we county ya Garissa na Demujamar nigo boigo banyare ko bago segete serikali na koyeboria sebate birenga anene inyare ko bage kwira libagalia bene kwenekia buna aboroki wabakunyara ko bagutuma kurwa chi county ocha sobokoreri ime county eyo ya Garissa banyare ko bakwenanwa aneno borendi iboisaine. Government which said we will remain with 85% of the exchequer releases. Nini watu governors will only give you 15%. Go. So you have 85% to do what? We will do security, we will do education, we will do this and that. So where is that money? It's you people therefore to go and ensure that Mwalimu from down country is properly protected there in other way and beyond. Molding a young child from the age of maybe even 4 till he finishes his university, it's not an easy thing. You stay with our children more than the time you spend with our children is more than the time we spend with them as parents.
Togosika mutwe bono nigo omobunge we constituency ya Kiharu Ndindi nyora nyareko baga koboria obo mobwazi miane na barai babo banyareko baba gwancherana anene na machibu yobo chori aye nyarete ko bubwa nyarete ko bakolekana mwako nyarete ko bagogweta ikobwatekana na Ndiri nyoro nigo atebire anene ne chingaki bono serikali ya Kenya kwanza egendete ko bagegwikirania echira cha magendero ayo nyarete ko bagekoliera aba Kenya boigo Ndindi nyoro nigo aburirie anene abarai ba serikali gose ba Kenya kwanza abagene to bago isaransa asebikaro byechingwana cyabene ichina nyara ko bachikwera na litiko lyangyo banyara ko bago tuguterera are okogendera gwechingwana echasebatebire nechingaki bono abarai ababone to ko bakwewali bagana kwenekia buna banyara ko bago ikirania amagendero asichinsemo chiri banyara to ko bago chorwa na ndio wasikie vizuri hapa Murang'a. Na mimi naongea kama mbuke wa hapa. Mimi nasema tulifanya maneno ya kura last year. Maneno ya wanasiasa tukapata nafasi ya kuongoza. Hatuwezi kila siku ni kazi ya viongozi. Siku viongozi. Kila siku viongozi. Sasa hawa wadosi wote viongozi, wadosi hawa wetu kabisa wananchi waliongea August last year. Na wakasema huyu ndiye ataongoza na wakasema mwingine atakuwa leader of opposition ama atafanya kazi ya kucheck wale wamechaguliwa. Kwa hivyo with no doubt and with certainty, me as Ndindi Nyoro and the people of Murang'a, the people of Kiharu, the people of Kenya, we are pleading that tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? Tuendelee na maneno ya kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuweka maji, maneno ya kuongea. Sisi hatuungi mkono, tuachane nayo, tutembelee na kujenga Kenya yetu. Na hii maneno ingine yote, huyu balozi akiongea anatukanwa. Sisi wanasiasa tutulize boli. Hawa wazungu wote hata wa Amerika gereza wote tunafanya biashara nao, tuwaheshimu kwa sababu pia wao ni viongozi. Horoboti ururwaye omobunge we constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro mwancho muligana rogoto ikeria omwali obwamangana mayase njire wikirano Chinsa Isato echiabono botuko tigangireri bageri gwakera basaki baito bamangana maya ekoruchingongo angambia mono kwenekia buna banyale ko bako yareta aselibo elimulio nyara ko baka kwenekia buna boiga maya yanyale ko baka gochira gwetera ase enjere chibicha na boigolio giniga korokwa bigari nyanchama literane korokwa Josephat Amisi na kuganire obotuko bya na boigo boligererio bya bwemero belio eyetigarete migata seni Ndizi TV.